أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Bugün sizin bilen 5. hadisini okuyacağız. Gan ummil mu'minine ummi Abdillahi Aişe radıyallahu anha. Qalet قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Bu hadisni rivayet etuşu müminlerinin anası Ummi Abdillah Aişe radıyallahu anha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyikli hatını Aişe radıyallahu anhadan bu hadis rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dedi. Kimde bulsa birey bizning dinimizde bulmagan eybirni, sözni, yaki işni bizning dinimizden dip aytsa, ol kiri qağılır. Bu hadis Buxarida ham Müslim'de rivayet edilir. Müslim rivayetinde bizning dinimizde bulmagan işni birey işlese, hem bu bizning dinimizden dip aytsa, kiri qağılır deyip getirildi. Demek bu hadis anlaşılgança bid'at ham gameller hakkında sili. En birinci rivayet etuşu Aişe radıyallahu anha hakkında iki söz aytıp ötesim kile. Müminlerinin anası deyip isim verildi Aişe radıyallahu anh'a. Çünkü o özünün bütün Müslüman hatın kızları isminden sülevi sebeple. Hem kurabız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iptaşı, turmuş iptaşı buluğa qaraganda anı müminlerinin anası deyip yürüttüler. Hem de indi anın ikinci ismi Ummi Abdillah buldu. Abdullah'ın enisi. Gerçi de bile biz Aişe radıyallahu anh'ın balaları bulmadı. Niçin son ağa Ummi Abdullah? Abdullah'ın enisi deyip yürüttüler. Çünkü ol özünün kız tuğanı Esma'nın ulun Abdullah'ını terbiyeledi, üstlerdi. Şunun için anı Ummi Abdillah deyip yürüttüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yakın dostu Abu Bakr radıyallahu anh'a Peygamberimiz bilen bir tuğanlaşası kildi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğanı bulu, indi bu büyük derece bulğana göre o büyük tuğanlaşası kildi. Hem kızı Aişe radıyallahu anh'ını Peygamberimizge kiyevge birdi. Peygamberimizge kiyevge çıkkanda Aişe radıyallahu anh'ı yaş buldu. Hem şul yaşlığı sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kup hadislerini attı. Yattan irendi. Rivayetlerde etilgençe ol Peygamberimizden 1210 hadis rivayet ete. Bu şahtı zor kup hadisler hem bigrek de bu hatın kız meselelerine qağılışlı hadisler buldu. Bilgili bulgança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafat bulganda Aişe radıyallahu anh'a 18 yaş idi. Hem ol Peygamberimizden son 40 yıl yaşap Medine şehrinde vafat buldu. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mirasın eli küp vakitka, küp kişilerge jitkire aldı. Hem indi hadisinin üzerine kiri koytkan şırakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, yani kimde bulsa birey bizning dinimizde bulmagan eybirini bizning dinimizden dip aytsa, yani yangalıklar hem üstemeler hakkında, bid'at işler hakkında. İn bu bizning jirlikte bir iş hem bir urınsız kullanılatırgan sözler bid'at. Көп kişi bilmey, nerse ol bid'at. Nerse ol bid'at.
Нәрсә ул бидгат икәнен белми, ләкин ул бу бидгат, намаз укуны да бидгат ди, Коръән укуны да бидгат ди. Нәрсә соң ул бидгат? Иң беренче аңлатма бирәбез, шәригать ягыннан бидгатка определение аңлатма бирәбез. Ул нәрсә? Әгәр берәр әйбер, эш булсын, сүз булсын, диндә асылы булмаса, диндә асылы булмыйча, Коръәнгә, сөннәткә, иҗмакка каршы килә торган мәсьәлә булса, ул бидгат була. Әгәр дә инде урыс теленә тәрҗемә иткәндә ерис дип әйтергә була. Яки икенче төрле итеп әйткәндә, ягъни сафсата, буш әйбер, урынсыз, ягъни гынахлы, ямсыз мәгънәдә килә торган мәсьәлә диләр. Бу шәригатьтә аның аңлатмасы. Һәм менә монда кайберәүләр аны тел ягыннан аңлатырга кирәк телиләр. Тел ягыннан беләбез, шәригатьтә сүзләр ике төрле мәгънә бирергә мөмкиннәр. Берсе шәригатьтәге мәгънәсе безгә кирәклесе, икенчесе тел ягыннан мәгънәсе. Тел ягыннан мәгънәсе аның яңалык булып килә. Яңалык дигән сүз ул, ягъни әгәр дә син кайбер мәсьәләләрне яңалык дип атасаң, син аны шәригатьтәге мәгънәсен әйтергә телисеңме, яки телдәге мәгънәсен әйтергә кирәкме? Монысын ачыклык кертү кирәк. Чөнки бидгат дигән сүзне куллану ул бик куркыныч һәм аны бөтенләй урынсыз урында куллану ул кай вакытта хәләлне харамга чыгарырга мөмкин. Бу мәсьәләне онытмаска кирәк иде. Һәм күрәбез, мән әхдәсә фи әмрина, ягъни фи динина, безнең динебездә дингә кагылышлы мәсьәлә, әгәр ул бидгат дип әйтелә икән, әйтик, мәсәлән, намазны 5 вакыт дип әйтү түгел, бәлкем 4 вакыт дип әйтү. Бу менә бу динебезгә кагыла торган мәсьәлә. Һәм бу асылда дингә каршы килә, Коръәнгә каршы килә, сөннәткә, иҗмакка каршы килә, һәм ул кабул ителмәс дип китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хайрул хадиси китабиллаһ, ва хайрул хадию хадию Мухаммадин саллаллаһу алейхи ва саллям, ва шаррул умури мухдасатиха, ва куллу мухдасатил бидга, ва куллу бидгатин далала." Ягъни иң хайырлы сүз ул Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Иң хайырлы эш ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Иң яманы аларга өстәмәләр кертү. Чөнки һәрбер өстәмә ул бидгат, бидгат исә утка кертә. Менә шушыннан чыгып хәзер әйтәбез инде. Хәзерге вакытта кайбер кешеләр мәүлидне бидгат дип атыйлар. Ягъни, әгәр дә мин мәүлид укысам, Пәйгамбәргә салават әйтсәм, мин утка керәм дигән. Бу хадискә муафиq буларак, мин утка керәм дигән сүз. Бу мантыйкка туры килми бөтенләй. Чөнки бу сүзне куллану бу өлкәдә бөтенләй урынсыз. Әйтик, мәсәлән, безнең җирлектә 3-се, 7-се, 40-ы кебек гамәлләрне, Коръән мәҗлесләрен үткәрү каралган. Кайбер кешеләр аларны да бидгат дип әйтәләр. Димәк, синең килеп Коръән укуың бидгат, ягъни диндә булмаган эш буламы инде? Ягъни бу минем Коръән укуым мине утка кертә булып чыгамыни? Бу мәсьәләдә ихтибарлы булсак иде. Чөнки 3-се, 7-се, 40-ы да берсе дә бидгат түгел, мәүлид тә бидгат түгел. Чөнки алар барысы да нәрсәгә китерелә? Яхшыга өндәү, начарлыктан тыю, һәм булар барысы да Коръәни Кәрим белән, хадисләр белән билгеләп куелган. Инде бидгат мәсьәләсендә аңлашылгаштын, бидгат мәсьәләләренең, ягъни яман бидгатлар, ягъни диндә булмаган мәсьәләләр хакында искә төшереп үтәсем килә. Беренчедән, бидгат эшләр булырга мөмкин гыйбадәттә һәм мугамәләттә булырга мөмкин. Гыйбадәттә нинди була алалар? Гыйбадәттә, әйтик, мәсәлән, бер хадис китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары белән бер авыл яныннан үтеп барганда, аларны ислам диненә чакыра. Ислам диненә чакыра һәм әйтә: "Ислам динен кабул итегез" ди.
Bir ilahga Allah Teala'nga ishonig'iz dey. Xalq ayta, ey Muhammad dey, biz sening diningni qabul etarga rizo. Lekin sen bizga Allohning suratin og'ochdan qiyib, og'ochdan yasab berdilar. Biz shunga qarab ibodat qilar edik dey. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta, siz dey adashgan qavmlar so'zini söyleysiz. Bu bir dinda yo'q deb, ya'ni kisata. Bu bid'at ishdi. Bu dinda yo'q dey. Allah Teala bor, Allah Teala bir, ham onun surati de, ya'ni ul bir nindiga, bir zotga da ishonmagan deb alarga xabar berdi. Bu ibodatda. Aytik masalan ibodatda, aytik masalan Allah Teala ayta, agar namoz o'qirga bostirsangiz, tahorat oling'iz dey. Nishi getirib, betlaringizni yuvig'iz, qo'llaringizni yuvig'iz tirsakka qadar, boshlaringizga masih qiling'iz, ham oyoqlaringizni yuvig'iz dey. Oyoqni yumau. Oyoqni yumau. Yuvarga kerak tugul deb aytu. Bu Qur'onga qarshi keladigan masala. Ani yuvarga kerak tugul. Bu bid'at. Bulamı? Bu Qur'onga qarshi kela. Yoki uroza tutug'iz degan, qayshan Qur'on bizga uroza tutarga qo'sha, fajr minal fajri ilal mag'ribi, quyosh shig'ir oldindan fajr vaqtidan olib mag'ribga qadar quyosh boygancha. Biz aytamiz, yo'q, uni kerak tugul. Aytib 12 soatda bizga uroza tutarga yetadi deb. Bu Qur'onga, bu sunnatga to'g'ridan-to'g'ri qarshi keladigan masalalar. Endi muomalatga kelganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ikkinchi hadisini keltiramiz. Bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zamonida bir bir xotin qiz bilan zina qila. Ham bu xotin qizga ayta, sen bu haqda bir kishiga aytma, men senga mana shuning qadar 100 soriq beram deb anga soriq bera. Bu xabar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga erishgandan so'ng Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, ey fulan, sening bu ishing durust tugul, dinda yo'q ish. Senga 100 soriq tugul, balkim 100 qamchi tegishli dey. Do'st 100 qamchini 100 soriq bilan alishtirib bo'lmaganligin, ya'ni shariatga qarshi keluvin xabar eta. Demak, mana ko'ramiz, har bir ish o'ylab, fikrlab boshqarilirga tegish. Ham bid'at degan so'zda üsteme kirtuvda, ya'ni bu masalada ixtiborli bo'lsak edi. Agarda ul diristdan da Qur'onga yoki sunnatga, ijmoga qarshi kelayotgan, demak biz bu masalaga bid'at formasini qo'llana olamiz. Qolgan aybirlar alar bid'at bo'la olmaylar. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'ng kelgan boshqa yangiliklar, bek ko'p yangiliklar, alar dinga qarshi bo'lmadilar. Aytik masalan Qur'onni bir mushafga to'plaw yoki azon aytu, jum'a ikkinchi azon aytu. Bular to'g'ri xalifalarning sunnati bo'lib tura. Nishga kirib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Fa'alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin." Men sizga o'zimning sunnatimni ham to'g'ri xalifalarimning sunnatini qoldirdim. Umar radhiyallohu anhu kishilarni namozga, jamoat namozina, tarovih namozini jidi. Bir imom ortidan jidi. Ham ul bir nechta bid'at bo'la olmay. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qoldirdi. Demak, nishiga kirib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, musulmonlar qarshында narsa bo'lsa da bir yaxshi ayb bo'ldi ekan, ul Alloh taolo qarshında da yaxshi dedi. Alloh taolo silagan so'zlarimizni kufr qilmasin, silagan so'zlar bilan amal ibodatda bo'lirga nasib etsin.